اف بالهلگرین کو تابلوین انرژیا روکی جدسیا چاندنیه را تینن باجار قامشلویه جوتکارین جزیره روش آوای کردستانی اف دمکه بری خدانه انرژیا روکی جخواد سرنوی جوتکاران را نکارن انرژیا روکی بکرن چنکی کو پر بوهایه قومیته چاندنیه آکانتونا جزیره جبو بار جوتکاران سوک بکه دست به بلافکرنا تابلوین انرژیا روکی لسر جوتکاران کریه. طبعا وكان كودي براستي جانا شاردي مهاد هذا ام بيجنوك الواح وكجهاز انفرتر او انا قش شاردي مهيده حاضرين انا قال بدر كده وشاردي مهيده مدس بكري معك لگوری قومیته چاندنیه او لسر زمین 2 سالان تابلوین انرژی لجوتکاران بلاف دکن. هر وکی کود و جوتکار جارا یکی جسدی سی جنرخ گشتی تابلویان رادستی قومیته چاندنیه بکه. ما قلت سري سدي سي امانه بقرن جو حقي فان لوحه جو قام كاربن ام دي سا بين الواحد بين ام دي سا خدمتها في بروجي يعني وكله بردواميه كلها بجيره جبر فيك يعني انا زانم تدي انا ك لوح ما قلت ام سري سدي سي قسطاع ولد قرن جي بي بو سر 2 صاله بري ما قلت سر دمو سما انا بو سر 2 صاله لوح زكتات ما قلت سري سدي سي امانه دقرن ودوري سر 2 صاله لوحن اما جهاز براستي نقدي وكبلي بيرجي او شي نقدين ددما آمده کرنا وی راپوره ده ام راستی جوتکارکی جگوندوارن قامشلوی هاتن. از هاتم راستی مگوکا از لوحه بنارم بمسألة وانا مثلا تقسيطي وانا چند سالانن مبالا خدای راستی هنکی گرانه. لگوری جوتکار دبیجن لسر 2 سالان جوان را نعبه. چنکی تنه تابلوین انرژی بدین تین داین. جبر ویجی داخواز دکن کو هری کم لسر 4 سالان بداین. اره جبر انا تاني ابزي لوحه مثلا ند لوحه تاني دي مثلا قاعده وينايه مثلا يعني قال لك لوازمي ويناهن او جيش بتراي يسر جوتكار قال كي جراني داخواز يا ما هنكي اف قصتي وانا بشكي طبعا بيسو شش قرك جوتكار يعني جوينا اعفابكن بشتي ويب سي صاله يعني بلكي از بي ولو قارب جوتكار جي وهم آلي كاري بيجي وهن يعني نال حالي حضرت في رنجيت نكار از في حالي اجبر يعني باهور بكش خدي طوف از بدين بينم از فالو حا قصة وينا يعني از بدين بينم احسني وانا شريطي وينا از حسب افصاله 26 موسمي مهات انجخ از فابدم كاجازه شلو قصاد بدم